Obu ni bwo bwire ubwo kucamuka na sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri kukoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 ahasimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero utegereza omushagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program iyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti 2 not chenda anana mwenda buri kwehandisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping. Wetaperwa jana miloni mingi nibwo ratunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day a Checha Global High School ompira kwatarika kunje munongwe Ivan no mupira master teacher musebisisi no yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwere kwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage yo murembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill kona kijaga bakwino obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga ro muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barasite Orwa kabiri otaferwa natwija kuba twine omwami Jackson Kanunu hari kutuganirira ahakuba kubasa kuhinga emboga ahaka orukoresa abintu byo yinomuka ebijirikani ebichebe buri kintu cyone cyo yinomuka orukubasa kukikoresa kucihinga mwemboga kandi naija kuba natwegesa ahakuba kubasa kuhinga ebinyansi byente okabyiha mu sente abari kutesumbaho kumanya ngo babakozero mu muringogo nibabasha kumanya ngo okuhinga no kurisa bakukore omufubuzi turyo mu nkore yira eyo kubanganisa kureka hati zo mu nkora iyo kubare kibara mwene utakaferwa program yacu Odiati West na kwa chiro makuru Agacencwire hamazina Mbabazi Charity kanyine Loice Gavah rizoba nsande hebirona mnana byo kwa mwenda 2025 eshahane ibiri ezo mwebazi ntuje kubanza tuabayisiyaho ebijam tugwa makuru kandi kuturagace ntuje kubayisiya makuru Agacencwire ombwijire
emitwe y'amakuru nekuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurw'umu rwanya amahembe Sacco ekirubaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Agacencwire kireki abana 36 hariga no mu Rukikube district bashinyire mu Uganda aho kugira ngo abana bari bato muri ejo myaka tibabwe ne vitamine E uburukundo bw'umuntu buraguna. Ebyoncho mukaga bitorokero mu irindiro rya Queen Elizabeth byatahirira amatungo omuri Kasese enti birizanizaka emwe yerye numwe ekurasirwa. Polisi muri Kisoro bakwasira omusheija obira ineza abuye kipuri tumugurize jeje ahagire tugira ngo agire Kongo. emitwe y'amakuru yabane kuhikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka kurw'umu rwanya amahembe Sacco ekirubaha bwa buri umwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda n'ebindi byinshi. Mbabazi Charity na Loice Gavah na makuru Agacencwire mbwijire abana 36 ahariga no mu district ya Kikube bashinyire ahabwemerire mibi kandi abana bariyo no bateganisiwe kizibeci nabo bona habari hansi y'imyaka 5 y'obukuru. Abahango mbyende ningashi nutritionists nabagira ngo abana 36 hari kikuma bari hansi y'imyaka 5 bashinyire mu district ya Kikube habwo kuriye byo kurya ebitachokere ebiri kubagaburirwa hona nabwo okucondoza kw'abahango mbyende nabagira ngo yihirewe mirire mibi abana nkaga na bashatu hari 10 bari umurundo gumwe omwizoba aho kwa vitamine E emigasho yayo eco kubanza iratuma ubwonko bwagira bwa kuraje so urashanga mu Uganda aho kugira ngo abana bari bato muri ejo myaka tibabwe ne vitamine E ubwonko nabwo umuntu buraguna umwana ze mu class master shomese umwana tagira cyagira iki yakwata ikindi vitamine E erayamba kura growth kugira ngo umwana ataguna akure both ubwonko hamwe na physical kuriya mirundi ibiri yonga ibe mirundi 3 tibizoka abo kubembera mpaka icyangira imbere merete kuzoka tizokere muno abamu barisa no murundi gumu nabandi murundi gumu nabandi nibasibanjara wewe okucondoza nabwo nukoreka ngo mu district eji abana 85 harigana nabafaha bwendyambi buri mwaka. Actually statistics zirereka ngo umunsi yona emitwara 5 y'abantu irahuma abo kutagira vitamine E ramara kandi murabe emitwara 5 ushange emitwara 2 abantu emitwara 2 bafu habwo ukubura vitamine E konka waza kwika kuza kugira ngo umuntu yafa ebindi birabyafire kaleso twinde aborora reba mu population bari kutambura konka vitamine E levels ziri hasi munonga ziretenga kuba ziraba improved kandi ebiribwa nkukora kimanya uburyo mwuru uburyo mugega ikiribwa uruhinga mu mwibaraza ushange wagira ki washarura ahabwe nshongeji aba National Agriculture Research Organization bakwatanise n'ekitongole kya Association for Strengthening Agriculture Research in Eastern and Central Africa batandikira kugabira abature byo kurya birumwe birisa okweraho kurwanisa kushinyumbantu abahikene na kampu ya Changwari. It is neighboring the camp, the Changwari refugee settlement camp. Ina ababudami banji kati bana bazo okufuna obudami olumu tebalina mmere emala kubanga nabo bajja tebafuna mmere emala kulya bulungi na kati bwe bafuluma camp emmere baba bagisangawa baba balina jigulamu bano ba host communities abetolodde camp kyovola bakatugambye nti tiwadde tutandikidde wano mu host community abetolodde camp tulishuwa nti bana abalima emmere nnyingi ng'efiseewo n'abakamba basobola okujja nabo ne babenefitinga ne bagulako kuki ku lumundu ono w'ekipapaali n'ebijanjaalo ebirina ayo myezi 6 okutuuka ku myezi 9 nga twebe tutandika
kutandikiriza omwana mutandise n'okubanga asobola kumutandisa okunywa obujiiko nga bumeka nga bubiri jukira omwana olubuto luba lukyali luto nnyo luba tulaba kumanyirira bamama abasinga bumanyi bwe tutandika speed omwana afuna ebintu ebyenjawulo afusese maduka nakola ki kati akajiiko kano katuyamba okumeasuringa obuzito bwa mmere gy'omuwa oba obungi. David Tumwesije okorwa mu kitongole kya gavumenti cy'eby'obuhingi n'oburiisa nagira ngo nka gavumenti egi n'emwe aha miringo yibatiireho okureba ngo abantu batunga ebyokurya ebirimu ebiriisa bwate babirime babigula netugamba ebijjana nabo biri stepo ateekemu zinc ne iron era nga tuyita mu kulima bino bisingako gavumenti yakiraba nti bisingako okugula empeke zino eza supplement za vitamini A oguleza iron oguleza zinc omuntu wa bulijjo tajja zisobola naye omuyisa mu lumonde we noyisa mbijanjalo bye kijja kuba kirungi ajja kuba afunye ebiriisa abaana abato bwe bati bamama bali myaka egizaala gye tuyita reproductive age abalina okusomozebwa okw'amaanyi the vulnerable groups bajja kwesanga nga bwali omumonde nalirako ekijanjalo ekitali kya bulijjo naye kino ekirimu ebirungo ebyendiisa bijja kuba birungi ajja kuba n'obulamu bulungi. Ibura ry'ebiriisa omu mubiri omu baana nekiferereza gavumenti triliyoni 1 biliyoni 9 buri mwaka okurugerera ha ripooti ey'ebyendi omu ihanga. Gashakwa Nwagaba Ambrose Katoto. Webade Nwagaba Ambrose Katoto abaturo omu kyalo kya phase 2 omenya Mwamba division omu Kasese municipality binokutina wanyuma y'ebicuncu 6 kutoroka omu irindiro ry'enyamiishwa bukaryente az'omuturo omu kyalo eki abebembezi n'abaturanyi bagira ngu tumurundi gw'okubanza kutahirwa enyamiishwa wanyuma y'okutoroka omu irindiro ryazo. Bwa nyuma yo kutoroka omu irindiro ry'enyamiishwa erya Queen Elizabeth National Park ebicuncu ebi bitahirire famu ya Paul Rusandagwa byarya enti 3 kandi ibiraha ryezi zibire zihakire enti 2 zanizihaka emwe yerye numi ekurasirwa ebicuncu 6 nibyo bitahirire abatura omu kyaro kya phase 2 Nyamwamba division omu Kasese municipality kandi ababino kutina bera rikiro kunyire no kugira ngo kuzakugaruka nzigaruka nizite zinashini zita no muntu abo kwamagara go muntu goni gakira amatungo goni so nanisha abanyowe government narishi management ya uwa babase kurindeze nyamishwa no kuzirizayo zigaruka umupaka zireke kwija kwita abantu nebintu ngasaba bewowa eremenyindire eshandale shabo bamasisi byayitwa ngabakoli b'umasikimu tukanyisa omachero nenga nihirindiyanga naso omachero yanyisanga no mamazi ngani munyisha eyanyirya ngo kuyamarisha ndesi ngabwende tukasaba bulindi bunene ewe bakatukoleraki. Bashir Hanji omugambirizi w'ekitongore ekiri kurinda enyamiishwa mu ihanga ekyawuwa omukugamba hono mushaki wetu ahasimu yahamya amakuraga kandi nagira ngo bariyo nibakora obucweka ihembe okumaraho enyamiishwa okutahirira abantu. Ebicuncu 6 bitahirire ente bita enti 3 omu Nyamwamba division mu Kasese district. Itawa Uganda Wildlife Authority tukoragana na Uganda Carnival Project kandi tukurabira mu project age bakamabente bashashura miliyoni 3 cash nkakashumbusho narishi okusasibwa nabo. Mukama wente zisarwe bicuncu ashumbosibwe ekitongore kyawuwa kutwamara twabagambira ebinekora okureba ngo babasa kurihirwa uko twineho inkore yo kurihirira abantu so hati cyasigara no kureba handiko tukabihamya ekirungi abantu bitu ba staff bitu babakireyo bayirebera n'amisho gabo so icyasigara no gukora file tukareba abantu aba ubakwiza kurihirwa wanyananisha abakurinda ibinyamishwa batitero buri abako tugo kubanza emirundi mingi nzikira kwija kunzigira ki zikorema kosa nkaga go kwitente kwite embuzi ogutuma urundi rwo kubanza enyamiishwa nkenjojo enjobo n'ebicuncu okutoroka omu irindiro ry'enyamiishwa bikaza omu batura. Gashakwa Gilbert Muhanguzi. Polisi muri Kisoro ekwasira omushesha w'emyaka 83 wanyuma yo kumushanga ineza buyekishpuri omu makaje nyakwatwa amanyirwe nka James Aronda Katurebe orukweyeta omunyankore yo kurganasa na municipality kandi ogwakwatirwe omu kyaro kya Mukingo Hills Kisoro district.
James Aronda Katurebe urkweta munyankore ukorgananza na municipality kandi ukwatirwa mu cyare cya Mukingo Hills Kisoro district akwatirwa mu kikweto cya polisi nuko kumushanga ineza byo bicuporo mu makaje tumwatsere twambuze ibintu niki kugira ngo gukora umutoka ni bamweta Londa Katurebe James na claiming akubangu n'umunyankore mu kasika chengereje investigating aho ukujira DPC kushumbusha okuchondoza kwabo nkwereka ngo haruho abandi abariko bihabe abantu ho mu izina ryo kubahereza zabo konka batajine tumubulise goldeje ahagihire tugera ngo agihire Kongo akagura dora 15 yashashuraho dora 13 basigara mbanje 12 ezabe naza kushashura yaheza kugiza goldeje abaturo bwa hatini bashabwa kuzabuzora meisho ho kwihara okuchupura chondoza za goldeje fake kandi ezuba kuchira kukozesa kwibera abantu bwenu ubutumukwasire twamucaginga kozesinga ningasho kugera minerals ezikutekateka uko bazigeze bicukuri kandi ezuba kukozesa kwiba abantu binjo muri Kisoro nangwa no kuruhinguramo ndabibere sente zabo bakozesa kugira ngo barebe babaguza minerals byo bubiga bo mu mataka nkako bagiye kucebera bamwe bashanga ziri fake mwe no guno mu rugo nyakwatwa nazira ngo ezabe bamushanjere nayo hakajugura Kongo ngo kandi habeire najutwara Kampala ntago n'umucuruzi wa goroti nagiye mariya muri Kongo ngurayo usanga kumari ndakagura ndakazana inkoze tariki 23 za kuno kwezi rero je polisi ari mu kwerekana iza inuzariya ifata abantu isanga umuntu wari aho ndara nawe ibo bayishobora kuri iki ufite kuvugaho basanga ntago afite ibivugaso nanjye barangiye basanga ufite karakamari ukona nazira ngo nawe habeira tarakumanya ngunishpiri gashakwa ketatsariwe babareke tuzarire government atangire kushijuma amazina agabantu habarishe kushumbushwa bwa nyuma yo kwihwaho mu mataka gabo muri Kibare mu myaka ya 9 ehure tunaisha ku marebero 3 kandi eyebembirwe aba State House and Corruption Unit na Internal Security Organization timu nijja kwijene kumanya abantu entebekanseji neije kwa imaya government nyokoreka entebekansa zo kutungura reserve ya Kibare okujikwa National Park kujya gusanga mu mbere bakabanza amakuru gejana ngagamba abantu nibagenda kubabinga cyonka abantu bezira kubabinga bakababinga batetekanizo bwire kwizira kuki abasirikali bakaba amahega mazira kukira kimu na amani umuntu atacyasobora no kusara hati akasumi yako na amaju bagoki agaligaliyo abantu tukaruga mu titeine kantu na kama kwiha abantu babingo mu Kibireki amakamenje gagasiga hagati naho kutura nuko kutwara government omukoti barikwenda ngo bashumbushe twahekire bunyoro twacwamo twazo mu koti twahababira government abo kose bintu byitu umuringo gwabire gutayikire tukatandika ne groupe yo kubanza yabire nebembego Benon tugiye mureba ruranga omushango yagusinga yamazire kugusinga babashashura bo babire barabashashura eje groupe y'inyebembiri yabuza roya hamwe n'abebembezi ba government babire bariho abantu basubire ibo bakakora ki nabo bakashashugwaho babashaba ngo bahandikwe batwara amazina gabo mu koti nabo ebacwiremo ekiri kunteganisa munonga no kugira ngo tatizina ryeye tarizire kuri tankahe omukutongana konkakabingwa n'abacayimani bitu nibamanya ngo tata nempunzi yampoje na witu nimpamanya nikanyagaramire n'abacayimani babire bajya bitu nimbamanya omuruka kali tofa
ukanyonka ndio mwana kwatenguha muri Kampala ehurikiza kwetomita kwabo nuko koragira government kushumbusha buri muntu wena wabinjirwe na miliyoni mukago mu sente za Uganda abantu ngumisha tunashanja babinjirwe ekemo akichweka ky'abantu babo government yakabahereza akasente baitwa abandi bayingi tubakatunga agasente zabo kandi hariho n'aba batakihandikisaga ahantu hona bamanyirirwa nk'abantu ababayire mpoki no kwikerizo bati tukashashugwaga abantu bajye mu grupo mu n'abantu 13 rushanju ashatu bakaba ni bahinguramo bacencura bagira ngo agani mazina tigaterera irege abona kusigara mwabompo na saha zino abandi abana mu byaro yitwa abakuru tukumanya no kwandika habwe nsonga yo kutubinga habanza byeitu buli muntu akabene kibanza cye nikigarukira mbere arkwenda bitu batubingira hati tubona muno kuonga bakuru rwo mu State House no barabara babona abarukwena kutunga sentezi konka batashemeyire kuzihebwa okwegendesereza agent impersonators mena abakwe behera kwetu mu izina ritari yabariya ninga wiza kujwekera family kandi family takutumire munyetegereza wiza kujwekera ngushonu we afire kandi nyopariyo umuntu umgurusi kakufa umutabana takizeta kwanda hizo nyamano soko riza kujwekera so kandi nyokomsikayo ntwenda nyoko sana nyoko kari yakutuma gasha kagera ntsingwire katomireho ntugaruka naganda makuru emihendo y'ebyo kuri muri Kamwenge yeyonjire emerese nesera munonga orubare rukagwa Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from netto tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, sumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms is self contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuhimu mudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakintu cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire tuli nesanyu lingi nnyo nkugambye tuli Masaka
tuli mu nnyendo abawanguzi baffe ba sayidi eno. Essimu yankubiddwa n'ensooka n'okulowooza nti baffere bandi bubi baagala kunziba naye ne baŋŋamba nti ffe nnyini ab'MTN ffe tukubidde olina omwana yawangudde school fees omwaka mulamba. Bannange wawulidde otya? Nakubya akalulu. Bwe mba nsasula fees nyiga *165*80# nendyoka ngoberera emitendera. Weebale nnyo. Abaana nina bana kyobumaze omuteeka ebbali. Omwali bbali. Zino endala tuzikozesa eki zino? Zino endala tugenda zikozesa okuyamba nga tukola projects ez'enjawulo ate zinaleeta ssente endala eziwerera ate bali. Ayaya kiyitirivu. Ikintu cyo kunywa, aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwija kunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeza yo nako kishahe ito twe tuyo ntuno diplomat akatuka kanuzira hanga waje ukanyiha ambi mucyara nabagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende nabagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNBS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. His recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi abona abafuna visas bakatambura kandi benjera kupanyisa abantu mwena ngw'emihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewards check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Iwe na Christmas yo mwakogu mwine kushayina yetunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereche cyo mwako kurugumuru rwanya mahembe Sacco ekirubaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri soda nebindi byinji okwenda kubomwe mu baraye hangurira ekitereche cyo mwakogu kiriro mataji gitu nkitaje rukuru erukushanga mu rubwizi bwera naganda mataji nkumuri censhama kazo omurembo mbarara hamwe n'itaje cyo muri banda harke and N Plaza ahashungine na kitoche stage oyetunjire account utandike kubika hati rero rebe no hureje kuyakwindukira bugenyi na rwanya mahembe Sacco gamba nitwe aharuzura umushaje 83 86 23 05 rwanya mahembe Sacco okweterana nubwo busingi manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze zenyune byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje.
Korkayo mukahumuro abashaho ahirware rukuri ryambara bino kwatwaho ahabwo kweyongera kw'ababunji abatatendekirwe abantu bagira ngo ekiretira abantu benji bari mu kucira kurunji Ognurubega Kazoba w'emyaka 65 omutura wa Kaberebere omuri Singiro district omukwezi kwa katano akagumukina ari kuza kunaba yahendeka aketorora ababunjo marwaro gataru kushana konka yaremwa kucera okusyo byatandikire kutunga obujanjabi obwekike kya physiotherapy urugumu kwa gatano katungekizo nagwa omukinabiro natera enkugunyu natera omukono natera omutwe wena nahwamu marekeka kama 13 Then kwa nyuma kuba ntirongo ekisiro bashanga makufa tigarega hendekire kabaka kuri kuya yenya manzuza n'esisi na misi ina tiro ina tirasi so bamba mateze nguze physiotherapy exercises ati nukukundeta kwa katanga kabanta kubasa gukora ikintu kindi ukoresha heje physiotherapy no kujanjaba ukwabashaho arukwe okurukwebwa bashaba batenjendekire bari kujanjaba batari kuhamebaza turukereza bijumani nge chikatu konkito ntukose ngaro zitu ntukose byoma ntukose exercise mwene tukwata tukunanura tukwemereza tukushitamisa rubegano mombarwire abari hagati ya 5 ni 10 ababashaho bari kugira ngo nibatunga buri izoba barjuro mbabunji abatatendekirwe no shango umuntu yije atari kubasa kwehindura turi kumuhindura mweno kashanga no kuciriza nabaciriza mbatwaro hatito physiotherapy pakanjikayo mwenu ntumugariraho busya tumushemba tumugariraho tumwombeka hati oreba umuntu obire atari kubasa kweyamba yagaraka yayamba abandi no shanga mwene yamugire yareberwa ryo wakagari ariyo kusindika nando kumuciriza kamutamo kamusindika kamushoboza hato shanga umuntu twamuyamba na yabatagarucire kwimuka kwiruka kugiraki konko to shanga obuntu buce nabasa kwe twari umukina burashesha enkora ya physiotherapy nehwera bahendekire nabo abashemeziwe abantu abutukuragura n'abemiringo minji kandi namwe na physiotherapy nayo erimo buceka bwinji n'igishito kwasa kweta specializations haraba kushangana baragurira abana haraba kuragurira abantu abarugwire mitima haruru abakuragura abakwa bari mu ICU babatira byoma batarukubasa kwisiya nabo tubakose exercises ninga physiotherapy ntuzayo tubahindura tubimusi amwe tubakose ibintu binji byo kugira umuyasha washanga ikikororo kwa abakugira ngo barure nimoni yo kashanga ikikororo kwa tiro mbifuba nabo hino kutubata gita tukabakosa mbwenu kugira ngo tumuyambe nawo kwisiyeje ntukoraga n'abana abo kugira ngo babase kugira kibayamba omwana okwena nasa kuteganisa ni burden impango ahabazire wabo tamanyire njere yo kubasa kumuhweramo so iti 20 jezaho kuyamba abana kugira ngo babase nabo kuba kugira cyo bayamba abahangu nibajang physiotherapy no muringo gumwe ogwo kubunga ogutine kabukona ahabo ko batorkwetaga mbazgona ningo kuterwe kikato abandi nabo kabarure misaro kushangana shanyaro kuguru ningo mukono gonka futari kugira ngo gukabire nawo go ntumaragura abatungire stroke ninga abatungire accident bakajero mu bwonko abo bono bo kuba twine munonga abo kuba babo kino mbazo gora muhe ngo gwihamu ko kushanyara nati wabuza physiotherapy kosi yona kandi akajikoro bwire buringwa na nogo ojeriro mutwe oba yatunga accident ya pichi oba bamutera mutwe ninga yagira ikizimbo mbwonko nawe haraba kucira kushanyara side hatogwe nawe naija nawe tumutakosi tumunanura tumwegesa tumwihambwe no murevo ntumantu tumushembusya mpora okuchondoza nukoreka ngo abarwire nshanjwa hariga no mu Uganda nibetago bujanja bobo konka tubari kubumanya gasha kwa Edson Chinene Webare Edson Chinene abatura ba Rubindi bakwasibwe project ibiri ezamizaga rukoreza amangasoro kwitira bihingwa byabo akandezi kwasibwa abatura ho muri Rubindo muri Kashari Mbara amizaga gakozirwa ba ministry y'abyamizi no buhangwa kandi empatane ekahebwa ba Nexus Green kwasibwa project zamiza garukoresa amana gasohora kwiterera ibihingwa kukurirwa muhezo wa RDC habwa district ya Mbara Michael Muhozi nabebembeza abandi twanjizaho kurenga turning over project ya mizi ya government eyatiremu 900 million
miliyoni rwenda buri project ni projects ibiri areya parishi na ne yecyaro karahama kecyaro hati twajikwasa abantu konkaro akachiko twajibakwasa so abahingisa extension workers no mu gwitu kwatagana na parish rena harimo areba mukabatera muka science kuriya karuhama itwaruka no binamizi konkano rango musenugura kinga nutrients hata abahingi abo mbahandike tubahe fertilizer y'umwana ababo mwana reka se turize tandikiro muri itwe woryo kwori size ningo hinjire ukareba y'abantu abota kumanya over reporting wa chairman nango terere na disesimu ni mangwe simu yeye buryo mwashimwe kubajine then turebe okuturalinde bintu byitkurunji tubi owninge abo kwa bigenzere mu sente nyinji muno Father Zedi byabashija bwana mukuru wa Rubindi Parish yasima government ahabo kubasi ubuhereza menyenda kusima munonga nyondirira koya ahubwo kuba iki kintu no wakishabire Father Felix rukwasizehi wabingi mukumanyo wabira ryaha akashaba President Museveni okumuhereza irrigation system yo kongera kubutura ibinyansigente emiyembe n'urutoke n'emboga n'indizo misiri abwo umwanya ubu okurangwa hwirwamo kandi amiza gugatwerire munonga na munonga beneficiaries abagakozesa wareba umusiri yabo noreba ngo arimpinduka mpango munonga so amizaga twina amasoko ngo tukija kutugasara cango ndeba nga hentanso ndeba n'abandi amisi ntuganyuramo cyangwa munonga project ya Karuhame mazireho miliyoni rwenda kandi ne ya Rubindi Parish naye mazireho miliyoni rwenda gashakwa Aiden bataringaya abantu bari kutura mu geto za Lyantonde Town Council bakwatana biragara bwanyuma yo kuterwa enjara abantu bagira ngo emirimo y'ibatuire n'ubiyama kasente tekirebeka kandi kibasigira batine ekyo kuriya shona emyetero kushangwa hanguto nembikubo bitari umwe na bumwe omtown council ya Lyantonde nibajanga government kabebwa basigara gukorara nibehuba na polisi erikubarwanisa polisi tefudeyo kwatagana na abana bageto fetuli banji nyonyo nenga bwe mbagambye nti abamu bagenze kukawenjamu bali mu kuyiriba kati atenga n'obudde bwa kumacha bwe nsonga okubanga temubalabi naye ziba kubanga sawa 8 nabo badde ogenda kutuuka wano nsasi emirimo yetubuze oyizo kubere wakaze na mara pise dene mwaka na kumara bila abiri mwezi wambola n'enyekyo kwekibula kati wanu wafuna umurimo gurira buno gwinafuna ukora umurimo buno babara sikugamba fena bali wano mu mutugwa nebida imirimo jatu abantu batakira government okubejuka ekabahe cyo kuriya no kubarondera ecyakubasa kubatahiza akasente no one can be forced twiza kuforcinga konka nacyo cyayetaga ntubasa kukikora nacyo cyayetaga ntubasa kukikora muri abanya-Uganda muri abana ni n'abazaire banyu konka kurena mbona kandi government erho tubayamba tepe sente obukwenda garuka y'imishomera shome orukwenda gukora bape sente mukore businesses mu rukwenda konka kureba muri yaho mu redundant kuba sawa ya lero fa barabija bano bakubira omwana brad bagala sente bwezi tingero mu kusimu ozwe tenyagalo kuza chichimu mwebye byenu kono tusobola okubanga bwe tuba tufunye oba amasimu okuva ewaffe baana baffe tusobola okufuna obuyambi bayima yabe bikwerinda kumanya amakuru aga babahigire kukora ebibiina kiwere gavumenti okubamanya ekabayamba harimu za trailers harimu kwetunda omu bwamaraya muri abaana bato ito twija nk'abebembezi ntwenda ngu okubiha omu mbeera egi tubatungire emirimo muri abaana bato babishiki muri
muza kweyongera kutunga indwara sirimu muzarira mutwana harubajwe ngutu President akabatandikira amatendekero eyicanu yaryo no habere Masaka numuzayo nubakwa washomere P1 nubakwa washomere ka P3 P4 P5 nubakwa wamazire P7 utamare sini yakana tuza kutwara ushomere busha bakwesente tukuraze tukurise kandi wanoshohora urgeyo n'intandukwa Gasha kwa Sande Kabaragara William. Webale Sandeke William owabeereho Assistant Inspector wa Police omwihanga Hassan Kasinje na itombwitira government ya Uganda muniyeresere okukolesa ebitokoza bwonko kwayeyonjera awo amateeka gatagumire ogunayenda ngu ebiragiro byongerwe mamaani kandi n'abarikushobora ebitokoza bwonko bakwatwa omukono gw'ekiromo. Hassan Kasinje kugamba ebi n'obwabira ry'omugenyi mukuru aha kiganiro cyo kurwanisa ebitokoza bwongo ekibiro muri Kabgohe ekitebeekanisibwa aba Ankole Western University kandi kyesirwe Professionals Dinner. Drugs come to Uganda not because Uganda is a consumer. Drug trafficking, illicit drug trafficking moves on this concept. Take to drugs where the country seems not to have very stringent restrictions or where laws appear to be weak. Kasinje nagira nga hariho abarikuguza ebitokoza bwongo abarikumanywa konka government teri kubakwataho. In Kampala, back to Kampala, some of the rich people around who were already involved in this business, they took the drug and gave it to young people on the street. This gives you energy to lift Mogugu. This gives you a lot of courage. Those who should be on the front line of fighting drugs and alcohol are the same people involved. They are the culprits. And you cannot fight a scene which you are living in. Cyakiregeshikirweho n'abashaho aborekero kwatwaho ahabwa indwara zitari zimwe na zimwe ezero kunyangara z'abantu. Most of the cancers of the liver in Uganda are caused by alcohol. But you know alcohol gives money to the nation. And when something gives money to the nation, there is a sense in which we kill the eye and ignore. Archbishop wa Homwere Dr. Henry Luke Orombi na washikiro mu kuganira oku kandi ayihanangiriza abashija abarukunagaho obujonanizi bwabo. May I call on men to be men who are fathers and husbands, put there by God to lead their families in the fear of God, to be the priest in the family, to open the Bible in your home just like your parents and grandparents did. Gasha kwa Mike twachire. Webere Mike atwachire reka tumureho ntugaruka naganda makuru. Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirneshatu na 26 akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni mwe mujicibwa kumanyisa ministry ahabantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari yahamirimo yanyu nkuko biragiro birikuragira okwanga kuratera ebiragiro necurugiriraho emitango hamwe na za mutice ebirukiraho tera note ibira note mwenda note mukaga itano mukaga itano naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe eri washomireho cebase MP hakurebeka kandi no kwigoro rwiji abo abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ebyo bwegese
obuharuringurwa Chigarama People's Sacco keeps abakugu omukurwana sobworo okubika sente hamwe no kwereza loans ahanshajinche babaretere ekitereke kya Christmas rebe ekitereke kyatandikire kandi okutaha omukazano akarkwija kuhendera ebiro 20 by'okwezi kw'ikumi omwaka ogu imwe ba members n'abarikwenda kuba ba members mwena numwakirwa okwigura account ni shiringi omutwaro gumwe n'ecweka zonka nuko base kubika no kuyayo sente omumatajaga kanyeganyeje omurishema bwayegamba Nyakambu na Itendero omurishema Butare na Karungu omurbuhweju Mbarara City Ibanda omutauni hamwe na Sanga omurikiruhura district manya ebyo kuhangura harmente amabuzi nebindi bingi keeps financial services for all. Musei kwa badomu rwa Katoli kundongozi na nanywedde kano ka Luvera Chauda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi kakyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Musei kano bakayita batya Pineapple Chauda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu amazina ganje mumpiye dokasi nindiga kikoti Kiruhura district ninyoza emyenda ningora ntukosa amashanyarazi aga fresh ngatuyamba fresh solar etuyambire munonga amashanyarazi gabo gatunga obuzibu mbija bagatereza batatuyiro sente zone ntogezomu mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti munana noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 eyabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Mbaramuso mu izina lya Mukama witu Yesu Kristo amazina ni Evangelist Timothy Kabalebo wa Tiro IT Ministries eri kushangibwa ahamairi na Isinjo Road nitweto mu kushaba kuhango munonga okugwa akatane ebiro bishatu kandi ndi kuza kubaningaba ekijuma murire ibiruhanga kozire murebire ebyo kutangaza muri nitubeta mu ijo gwa katano ogwa katano mu ije twena tufune ekijuma anganaza kwakora ebyo kutangaza muzagumanya biro umukono gwa Mukama mwene yimuri hona twabeta ija murundo gumpano za kwerekiranga nakore amen. Samson Kitchenware bakuretire ibintu byo gukora somoko wawe kandi nangwa no mu mahoteli bakuretire cooking dishes bakuretera ne dishes zo kuyamba kusavinga muka yawe ninga sho mu mahoteli bakuretera za frasika ezigumire ezirabasa kubika cyo kunywa ninga cyo kurya ukumaresha habiri nina no mushobo imwe bari mu business ya juice bakuretire juice dispensers bakuretera amagrasi original bakuretera na kitchen electric appliances ibintu byone birakoze sibwo mu ciyungu kandi birakoze sibwo amashanyarazi abo baraguze biri original byonka. Samson Kitchenware barashanga mu city yambarara ahari Mbaguta Street for any building opposite na Central Market baraguza kamwe kandi hamwe na wholesale okushubura no kumanya binji 0 05 08 0 8 0 25 02 25 02 makumyana na muka iwo
obwire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe ukwenda ngo umanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanyiki obwo kuteka mekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ninga tera noti 325 nkaga nina anana mwenda ninga noti 885 ananina ananemwe noti mushanju nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kwejinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenje byo kuraramo ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga anana munana ninga noti mshanje 5 noti emwe 3 nshanje nina Korukayo mukahumro abashubuzi n'abaguzi b'ebintu na mnonge byo kuriyaho muri Kamwenge bibashobire bwanyuma y'emhendo y'ebintu okweyongera kutemba enshongeje necerwe mpinda hinduka yo gwire n'abahinjo butakorese mpinga yo murembe mu district ni yemwe Okurujira abashubuzi emhendo y'ebintu neyongera bwira bwashesha kandi eki kiriyo nkiteganya sentence yabo bwanyuma y'abaguzi kubura ibitoke urikwemerera ukareta umuhinji ukareta umushubuzi kanya kakuhereza kebe y'ekitoke ukebuza ibitoke binandiguza shiringi 10 no byahika kwenje agaruka mamani konka chika amuntora ry'ekitoke wahansi ngo mutawuni bara namusasi emere nesera munonga orubare rukagwa rwatera ebicori byabura price ebihimba ebe yatemba Nwahereza Winebo chairman w'abashubuzi naye gicere mpinda hinduka yobwire etecure mushece n'emihinjire mbi ombahinji koresa modernization ninga shempinge yo murembe eyo kushanga ngo no mbwira bwo mushana tsime kwanso hoze bikuri nico kurebera nka district iti yakamaye ebyo kurye byingi nebiha 40 kasese hakubano bakozesa irrigation ababo bo no mukwa mushanju no shanga bine ebihimba byentondole burukwezi mbaba bine ebihimba bisya bine mondi bisya bine bitakuri bisya hakubano bakozesa irrigation imihinjire yitu niyo mibi nayo nereta ubutafuna shikore kusibwa kurasa kubaho kiraza kushanga ngo kitoce kiraza kushanga kizaye mutware amushubuzi bene awa hoteli kushanga rebere nesho Obwa hati ekitoke kibire nsugura mutware gumενesheka hati kirya mutware 3 kandi kibire nsugura mutware 2 hati kirya hagati mutware na okwistia mutware 5 imyaka 8 nyuma y'ibintu kandi bigendaje uri kwate mutware 8 ugakoresha wayimondi kwate mutware ugakoresha wayimondi ukatesha wajya mutware 10 renti ekeyongera buri kimwe cyatera kandi sente zitabe tukora buri izo tukora kugira gukurere bitoki umwezo kubire hanyuma hawo mu kwa munana kwa sanze bitoki bene bigura sente cye bigura 15 mutwa umuneshwe ukate saeze kitoki kusinga yo buhango imitwaro ena esatoneshwe kandi kizire kikangwata mu kwihumwa ko gutandika emihendo y'ebinte katemba
dusaye bitakore twabire tugura amitware 5 hotel mitwaro 9 plus Kamwenje ne mwa district ezirikutarwamu abantu bingi kandi egi nayo neregwa kubera enshonga eriyo neretera imihendo yagumizamu okweyonjera. Consumption ningashi ekiturukweta abantu kuba kutwara ebintu kirebuka ngu abantu enamba y'abantu neyongera kandi ubwo kweyongera nibetaga ebintu bingi byo kukozesa so nkibancho manyisa ngu demand netekwa kuguma ebyahibu Gasha kwa Anthony Twine. Babari Anthony Twine. St James Cathedral harohera izuba yatebekanisa okushaba komutano kwabakirija bine myaka nshanju no kugaruka higuru bwanyuma yo kushaba habaho ikiganiro ekyo kubahumuriza hamwe no kubashomesa ebintu bitari bimwe na bimwe. Nibakwetoha Sam tubekinga emyaka 9 na mushanju umuterero mu ngaro. Okushaba kwakweta komutano akashuzura hareri izuba kwabembramo the very venerable Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije bwanyuma habaho ekiganiro ekyakorerwa akashuzu niko kamwe omumakagadin wa St James Cathedral Reverend Canon Bobs Mwesije. Okujaguza abantu no kubasimiraho ab'emyaka nshanju no kugarura eriguru twagira couples zikwingana hikinana nina ezija kandi abandi nka 20 baremwa kandi obwo n'oburisa bwa Cathedral bwonka abana nka 20 baremwa kurwo mu makagabo kandi abantu aba tukozire week yona ntubashembeza ntubamanyisa ebyo bukuru bwabo ntubamanyisa ku obukuru ku buryo bwenge. Omukiganiro eki bagamba ari ebyo kuteganisa bakirinshu babashomesa akwerinda endwara ebintu kurya n'ebindi bengi. Kakamanyiso ka rukundo kurwo mu kanisa ya St James Cathedral obulebuzi ninkore aba bakirinshu babatebekanisize ekihuro keki nayo yasharwa. Twaza omburisa bwa kibingo erizoba abakazi 38 bayakirwa omu kibina kya Christian Women Fellowship. Umuringo wo kuvura enjiri simarhanga abokubati umahagwa kabiri kandi ne bamibazi bija bingi okuza omukrisha no mufellowship abo burisa witu kandi abakazaba bakumu kansaha bakora bizunguka nekindi eje mukagwe itutireho no kugira ngo oburisa bwa kibingo no butwara amakanisa muka haza twashanga tutarukwemanya mwene kabakazi ba Christian twayekora mu murumo twakora ikintu cyo barkweta secret friend. Abakazaba bahane bichoncho kakamanyiso ka rukundo kurwo mu makanisa aga omukaga. Twaza omburisa bwa numbe abakazi 25 erizo nabo batahibwa omu kibina kya Christian Women Fellowship. Kwa heza kujunwa byona bihinduka na wabo yingira muntakureba nabugira habindi irare rigira rita kureba mangadare yo kashotire hai emizum ne hake hetu manyano bushuma na wewe obushamba bantu gambete mshuke emisumu oyerebe Denda kusima kanoni abo murumo murungi ogwariyo nakora mwe mukazuye tubatera mu ngabo konka ntusimo mureberezo wankore kandi akwatanise na mama Dr. Arsi Mwesigwa ukurira ngo ikigombe bakakireta ntubeta ngo umjoyininge abo kuba ekibineki neco mukazi omukristayo orukereza ruhanga obo wabojunurwe ningotajunurwe. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Abdul Karim Sengendo.
mwebara bashatu bitu bamakuru reka tumira tugarukana amakuru agebye mzana. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. We need to make Dama pay for everything that she's done. Watch 5 days of drama, 5 days of Dama Light, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. It's a great day here in Toro, in Fort Portal City. 2 of our customers have won school fees for a year, and this campaign is still ongoing. Sazino mpanguire nsingulire kisembo echa school fees echo mwaka gumu kandi kisemize muno sya nyao pressure eyo mwana onde omu urani msasuru mwaka nikimanyisa abana baje kusoma kurungi kandi bataine buzubu bwona no mega akanyunyuzi M5 akanyunyuzi 80 hash yandetera yandagiro school pay kandi niterera bazaire bona basasule kuraba mu MTN momo kandi twene kibakuferwa MTN momo ya mazima long live MTN Uganda Limited. Omakuru yakibimzano mzeiji mbitwire nuwasinjire mpaka za golf ez'umurundi gwo kubanza eza KCB Mathre Mag wanyuma yo kwebembera abandi 37 n'obubonero 63 obwa net empaka ezi zibira hacishayi ca golf mbaranyo mwebazyo kandi zetabwemo abashija n'abakazi ku rwombice kabitari bumwe na bumwe. Muzeiji mubitwiro y'imyaka 76 mpaka z'umurundi gwo kubanza za KCB Kotare Mag bwanyuma yo kwebembera n'ubonero 63 bwa net niko kwebwe chikopo hamwe n'ebiconce bindi hagati y'amashemero. Ombashija bakozere kurunjo mu za group zabo n'Gaburye Ruwood zosingire group A akuratirwe Francis Chegaruche na Aran Muhereza Ismaila Twera JB Tumsimwe hamwe na Mirkiyadis Kajwenja ba group C hamwe na Badan Amwine Bernard Maniraguha hamwe na Ronald Kwizera ba group C. Omubakazi Ketu Muganga singire group A akuratirwe Caroline Karungi kandi Win Mpabwa singire group B yakuratirwa Shira Mugisha hamwe na Esther Mucurezi kandi ababona bahirwe biconjo. Gofu njizeine kumara imyaka kama 10 no mushabagati tandika 19
Namushanju with Mr. Mtejechi who is here. Echakabiri KCB kubaza uliyeru sponsoringa naja to this time ahati na nilitewa kuza Nairobi so neja jizrechi neja kumanya ulitewa kuza Nairobi kambwe ni mpam yangu kote ndijo mu December because ntuzakuba twina ndijo kotale mag ya December tuzakuba twina abazani bingi kandi ata ni twabamwe abazani bitu abamwe bagire crash of the Titans in Entebbe. I think there have been very many other better golfers on the course today, and I think the competition was quite good. Our TV West and Aloysius Byamukama. Omuganda makuru g'ebyemizannyo ba champion b'empaka za Liga y'ihanga ez'omupiira gw'ebigyere aba Vipers barabireho okuza mu round ya kabiri y'empaka za CAF Champions League season egi bwanyuma y'okushohoza tiimu ya African Stars ahagori mwarubusha omuzano oguzanirwa agishayi omuri kitende. Vipers ekasinga n'ogwabandize ahagori emwe aharubusha obu yabiire tayayire omuri Namibia.